û gelte. Di vê dawiya payîzê de sehera sibehê ya bi moran cemidî bû û ricif dixist laşê mirovan. Gihayan ku bi barana payîzê reşîn bibûn kesk û teze bûn. Axê bêhnek xerîb û xweş diyarî rûhberan dikir. Hînak anî dernebibûn û ava çeman dîn û har nebibûn. Bi aramî diherrikin lê hindik wext jê re mabû ku xweşexweş, çelqîn û xweşîn bi xwe xistana. Nola amadekariya xwe û zivistanek dijwar û giran dikir û çiya û newal bêdeng bûn. Siyabend rojên xwe di şikefta xwe de û şevên xwe jî li derve derbas dikir. Roj li dû hev zîz dibûn û bi vî awayî demê li deriyê zivistanê xistibû. Herkî dem derbas dibû sermayeya hikûmê xwe zêde dikir. Siyabend nêrî ku dinya lê dibe zivistan, hêdî hêdî sar û serma bi ser wî ve tê gihişt vê qenaetê ku ji ber sermê ew ê nema karibe li çolê û li serê çiyê îdare bike. Fikirî û got, bi Xwedê ez li vê çolê bimînim, vê zivistanê li van derana ez ê biqefilim. Ez ê xwe li hinekan bigirim, herim karê wan bikim û bi vî awayî him ez ê ji xwe re sitarekê bibînim, him jî ez ê pê pariyek nan bixwim. Heta ku dinya li min germ bibe, ez ê cardin karê xwe bikim çimkî ez xerabiyê nekim, ez ê gunehkar bibim. Min careke son xwariye ku ji niha û pêve ez ê her roja Xwedê derba xerabiyê bi mirovan bikim. Kevna gelteya xwe ya ku bi şikeftê de li ser radiket, rakir avêt ser piyê xwe û şikefta xwe derket. Ji bona ku ji xwe re sitareke bibîne, da ser rê. Ji nav texûbê gundê xwe derket, bi rê de ji hin kesên ku li wan rastî hatibû pirsî bêka li wan deran kî mehkûman vedihevîne. Wan kesan ji wî re qala Mîrzeyê Zerê dikirin. Mîrze li gorî gotina li welatê Sirhedê bû. Siyabend jî xwe mehkûm dihesiband loma xwe li Sirhedê li mala Mîrzeyê Zerê girt û meşiya. Dixwest berî ku serma qenc dest pê bike, xwe bigihîne menzil û xoneha xwe û ji xwe re li wireh bi zivistanê bisitirê. Berê xwe dabû welatê Sirhedê û dihat. Ev bûn çend rojên wî ku dimeşiya. Carekê bala xwe daye ku şexsekî mîna wî ji jor ve tê. Ebedek li ye û wek kaban ji erdê dipengize. Çawa dilezîne û tê. Siyabend xwe da ser rêya wî kesî, gavek we gihaşt texma wî zilam li silav da. Wî jî silava zilêm lê vegerand û ji zilem re got: Bira, tu ji ku ve tê û tu diherî ku? Bira, min 2 salan li welatê Sirhedê qewl kiribû. Qewla me qediya. Min heqê xwe girtiye û vêya vedigerim. 2 sal in ku min zarokên xwe nedîtine. Ez ê herim mala xwe, nav zarokên xwe bêka hela hinin tunenin. Baş e, serxêrê be, ez ê ji te re tiştekî bibêjim. Bêje bira. Mêrikê feqîr divê li mêrikê feqîr were rehmê. Ma newisaye, çawa newisaye? Ji xwe Xwedê jî wisa emir kiriye. De baş e. Berê te ketiye germiyan welatê jêr. Berê min jî ketiye welatê Sirhedê cihê sar û sermayê. Tu vê ebaya xwe bide min, ez ê jî vê gelteya xwe bidim te. Em bi hev re biguherin. Rêwî li Siyabenderê te got çi? Qey tu hinekên xwe bi min dikî. Ma qey tu dînî, ez ê çawa vê ebaya xwe ya nû di wê kevna gelteya bidim û biguherînim? Çima ma te jî negot ku divê mirov ji hev re baş bin. Xwedê wisa emir kiriye. Rast e min got, lê tişta ku tu dixwazî nabe. Ji xwe re bi rêya xwe vehere. Divê tu vê ebayê bide min. Dibêjim mirov bazde ew ê bigîje belayê, lê ku bisekine em ê bela xwe bigihîne wî. Ev pey beleheq nehatiye gotin. Ev çi bela ye li pêşiya min rijiya ye erdê? Erê ez gelteya te ya genî nagirim û vê ebaya xwe ya vê hêja nadim te, ma bi zorê ye? Erê, ne bi xweşê be, bi zorê ye. Wê çaxê ez ê bi zorê ji te bistînim. Hem min tu dil nekî û xweşî bidî çareya min dimîne zor. Zilam nêrî ku Siyabendekî hûrikî topî gurover e,
عقلی ویجه ندبری کو اوی سیابند بوی کاربه دبر خدا کنی او گوت لاو هگر کو ته عبایا من بزوره جمن ستند روحی من جی لته حلال به تجیا من دکی نا چاوین ته زوهانه بری خواه هره سیابند گوت دوره ام به ناوی بلیزن که پشتا که دانی عرده ام سری هب جیبکن روژه که خدای عالم حقیه خدا تینه و روژه گرک دا و دوزا منو تلف تونه به ظلام گود باشه من ناوی خدا روژه که خدای عالم حقیه خدا دین عردی و حساب مخلوقی خواه به هف دور ببینه بدا و دوز حقی من بتراتونیه و من بکجی همه روحی من لته خوش حلال به لسروی خواه آویت ناوا هف به ناوا هف دو گرتن و هف دو برن و آنین سیابند فرسن جی استاندو بود قاوت جی خدای عالمی و ظلام آویت عرده دستی خواه آویت کیرا خواه و جبر خواه کشاند کیردا هسته ظلم و وی سر بجی بکا ظلام گود برا جبو خاطری خواده ابا من جتره اوفای حقی قوله 2 سالین از شخولی ما و من حقی خوانیه او جی جتره تو من نکو جی از بگیجم ناوا کفلت خواه از ایجار جی کفلت خواه ببینم من نکو جابلا زاروکی من لبر دستین سیوی نمینن سیابن نیرکو ظلام دگری وک باران حیسران دبارینه گریا سیابن جی ظلام بیتر هات جی ظلم را گود را بسر خواه تا آگر بکذبا منغس هگر که تو اقال زاروکین خواه نکر بیا منی تو بکشت با لیا زانم بیم راتا سیویتیت چتشتکی خرابلو ما از جدیدم خاطر زاروکین تا پره تا جمن حرام با از جبر ظلمه بچولان کتمه از داده ای وک خواه ناکم لبلی دبیجن ولات سرحد گلکی سار و سرمایه نه باید تبه ازی بر رید سرما بقفلم و بمرم یا من اف بوکو خواهج سرمه بپارزم یا نا از ناقیل مرکی فقیر ناکم اسلام جی عرده رابوس یا بند کفنا گلته اخواه دایو ابا بیجی ستند آوید سرپی خواه و اسلام را گود دیجار و غراته خیری به هر نافزاروکین خواه و بلا خواده کسی بده و باو نهیله سیابند جم زلیم در ری و مشیا بر به منزلی قونغا خواه و هات ریاوی ده ناو جای بلند را در باست بو سری چایان به مجود مان بو سرمای جی نهاوی باندور خواه بو دابو لناوان چایان لی بو شف دوی شفه ده دنگ لاور و حیوان دارستان ترس و خوف برداد لیوی جبونا کو شفا خواه لجه که اوله در باس بکه و نبه بنچیر حیوان هوف چاوی خواه دگراند هات لشکفت قومی لی تولی وی جی خود ناکه چاوین حتی دستی سبه شیار ما کنگ که دنیا رونی بود هم به همدی خو که چاوان و ده خو را چو کاوا کجا خو شیار بو روژا تو بو نیورو دینا آوه پی خوش دهات لدردورا نیری همو در بدار برن شنایه که شنکاهیه چیا چوا بالاوی کشاند بو سرخواه حسکرنا ویجی کشاند سرخواه لخواه شاش ماکو اوقاس دخو دمایه هایا ویجی تنه بکو اوقاس ریا کو پیده هاتیه او وستاندیه جه کلیچه و کلورین کو جاره داوی خواه برده بو ناف گندو جسر تنوری که جن بدیتنا وی رویا بو راهشت بخوار رابو کتره چاوی خوله در دور دیگران داکو تشتکی خوارنه پیدا بکه و یواری به کلیچه رد بردلی خواه بریواری خواه گهاند سر کانی که هنک آف لسر شاوین خواه کر و تیر آف خوار نری کلی نزی که کانی رزه که خواه بردان ناف رز بتریه که ده ناف رز ده مایه هنکی برچی نخواه ده علیه که چند گوشی جه کر اوجه بو خواه ببه او حلانین پشتی قاسه که دیسا دا سر ریا خواه و مشیا ده فکری بکا او کسی که ناوی وی او چند بلاو بو و او کلش و محکوم و ده حواندن مرو وکی چاویا و او وی بوی حوینه یا نا وی حوینه یا نا هگر کو بی حوینه اوی چه کاری بوی بده کرن
bi xwe keniya gotina pêşiyê hat bîra wî û got hesp nekiriya alif hazir nekiriye. Hên jî kesên nola min re hatiye gotin.